Happy birthday, Mia. Thank you so much, Chi. Ganun eh? Thank you mga Ayun na, picture na lahat. Thank you na mga Bex. Pata! Picture! Piste. Wow, I like the cake. Oh. Remove the chairs backward. It's very charming. Ayan na. Dani, rin na sa taman ha. Kasi... Pwesto na tanan, pwesto. Presto! Uy, yung ako dyan. Pagod sa kabila para balancing. Yawi, awakan mo to, Bishi. Sa man siya, Christmas party man mo, naalam kita. Pwede pa remove na ako kamay ni. Goma. Ana, pwede mo po ang margarine. Wala, her. Indog margarine, ikaw may birthday. Kita mo pa naman kami. Ang ganda ng cake ni Mia. I just like it. Maitim ang... It's chocolate. Chocolate. It's chocolate. Chocolate. It's chocolate. Sabi ni Erwan Yusuf, chocolate. Chocolate. Dracula. Chocolate. Sa German. Okay, ready? Nakita na sa buwan. Walang hihinga. Pwede niya. Lara kami yan. 42 na siya. Happy picture tayo. Happy birthday to you. Happy birthday to Kuya, where's the candle? Ay, candle. Happy birthday to you. Happy birthday! Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Watch it po! Happy birthday to you. Watch it po! Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Wish! Happy birthday, Mia! Happy 45th birthday. 47. And happy anniversary. Oh. Happy birthday! Kunwari nag-blow kay picture. 1, 2, ready, go. Yeah! Parang ang liit ng blow mo. Hindi naman ganyan Hindi blow ganyan mo. ang blow mo. Okay, kaon na. Kaon na! Thank you, everyone! Birthday. Happy birthday! Ma'am Chona, happy birthday! Happy Thank you, Ma'am Chona. Thank you, Ma'am Chona! Thank you, SC, everybody, friends and family. Thank you so much. I love you all. Kain na na! Kain na na. Thank you, everybody! Tama na yan! Happy birthday! Pata! Ala, sakit lang yung air Sakit mo, anak. Sakit. Sakit mo air drum ba yun? Let's bless the food and in the end, in the Father, the Son, and the Spirit. Bless us, O Lord, from this time, this you shall not receive from the Lord Jesus Christ, our Lord. Amen! Come on, you Chona, guys! thank you so Bimbo! much, Ma'am Chona. Nagamit namin yung rice cooker, Ma'am Chona. Ayan na! Oh, wow, huwag ka na maulit na. Yung kettle, nandun kay Rhea na. Hala! Yung sira. Inaayos niya. Pansit, pork, Ay, mga ano ta? Ayan, nilagang bating. Wait, saan yung mga Ito pa lang sabaw. Yung sabaw hindi pa naluto. Ay, inalata! Sabi ka na lang, babok na sa Mag-8 ba? Come on, Bebshi! Ano ba ka mag-8? Bebshi! Yung kaya tawag sa iyang mga pansa kay Ma'am Sheena. Gali? Pinakaon niya. Mamsi na rin? Mamsi. Ano man? Ako sa iyang. Mamsi yan. Dapat mga Thank you ka... so much, Yung... everybody, and thank you, Machona. Wait, laylay man ta. Ang laylay ba yung mga kachoy, mga mamshi, mga bebshi. Okay, maring. Huh? Mga was, manimuha. Dapat ito mga, hi mga kyunggoy. Ano? Ayun, ikaw mga kapitay. Wow!
Tawa-tawa, so yan. Wow ha. Ano bimbo? Tem! Luto sa tutbalon sa Yawas sa likod. Muna mapisto no. Mana ang pagkakamali. Lang. Kain tayo, guys. Bimbo, kain na! Kain. Ito yung mga ang dami ng food. Okay, okay. Ang sabaw. I-transfer sa rin. Transfer. Transfer. sabaw ang mula na picturan. Sige lang kayo. Sabaw lang. Ang sabaw. Sabaw lang naman talaga. Hoy! Ano lang siya, Northfield. Ay na pagkaon di ba ato kasi sa party ninyo? Dili na lang So, yes, asa ni Kiss ng birthday girl? Hala. Kiss what kiss? Kiss naman kiss. Kiss lang, chicks lang, chicks lang. Hala. Kiss at chicks. Uy, wala makakalit. Ginoo ko. Imo ba nakayaan? Ulo tayong brace ang ngipon. Very authentic. Kiss lang God, kiss. Kiss. Kiss lang sa birthday man niya. Hindi ko nagkakabalo bisag biso-biso. Hindi si Amanda kay grabe yung kamang. Give that smile, ma'am. Alila, be! Merry Christmas. Kain na. Asa yung mga boys? Kain tayo, guys. Kain na, be! James! Alina, kain na. Kaya dong. Ay, Budoy, kain na. Hindi ko kakain. Dahil takaan, Budoy. Dali mo, saan ka na mo? Kain na, Budoy. Mia, your guest. Udoy naman yung lusa. Alina, Ernie. Alina, mga anak. Huwag ako magtasa ha, kaya mga sabaw tasa. Besh, oh my God! Oh my God, Mars! Thank you, baby. Tato. Yan, gimana gikuanan yang? Turaan. Bate, Mia. Hayang! Ito sa witang ha. Tara, ito na. Yung pabate. Hey Mia, God bless you, Beshi. So kada lang, more good health na lang and more power sa career. Yun na lang. Nak, kanang message to Ate Mia, birthday. Happy birthday, Ate Mia. What the magaling na. Good health and keeps it always. Kasi always. A short message. Short message for Mia. Sana matupad niyo yung kahilingan niya na mapumayat. O sana itigil na yung pagpapanggap. Pagkukunwari, pagsisinungaling. Britney! Hi, Ate Mia. Happy birthday. Enjoy your day. Sana, Sana bibigyan ka pa ng another year ni God. And then more blessings. I love you. Uyong. Birthday. Happy birthday, Bitay. Besh, happy birthday, Mia Kaloka. More blessed na lang and more boys kasi alam naman natin, di ba, na siya talaga yung pinaka number one na maraming lalaki kahit sa bahay. Sinilaan! And God bless na lang at more birthday to come. Sana yung mga heal mo sa buhay, maano mo na. Ayun ang ating mga inaguan boys. Birthday pa ni Mia? Congrats! Babate. Mia, happy birthday. I wish you mabusog ka mamaya at patitiyan mo mabusog. Hindi lang sa pagkain kundi sa... Birthday na Happy ni birthday, Mia. Mia! I love you! And ayan. Pa-love you. Siyempre, I love Mia. And thank you din kay Ma'am Chona sa pa-birthday niya kay Mia, di ba? And ayan, good health for you, Ma'am Shi, Mia. And siyempre, sana lumiit na yung chan mo. Yun. Hala. Mareng. Birthday ni Mia. Hello, Beshi! Happy Happy birthday and thank you for being good to me. So, wish you more years to come and enjoy your day. Tadang Beshi. Hello, ano yan? Birthday daw ni Mia. Sino yan? Si Edmer yan. Miriam Estigoy. Oo, yung may one egg. Hello, happy birthday. Asan na?
Happy birthday, buti umabot ka, Beshi. Hello mga kabitay. Hold daw si Happy birthday, Beshi. CCM. It's your first time to spend your birthday here. Kay last time, wala man ka dire. Happy anniversary! We wish you matupad na talaga. Sana ang iniiling namin sa'yo na talagang mag-diet ka na. Yung 16 years mo nang dinadala. Sana ibalik natin yung katawan natin dati. Yung para tayong mga nakadroga. Sobrang payat. Napayat pa kasi. Oo, ganun kasi kami dati. Happy birthday and we love you. And sana mahanap mo na yung totoo mong apo. Kasi ang dami mo ng bata. Ang dami mo na. Ito kami dati, oh. Oh, di ba? Si Ana Capri tsaka si Aya Medel. That was 10 years ago. 14 years. Ay, 13, 2011. Ito kami 2011, ayan. Sharing pa kami sa lalaki niyan. May leeg ka pa niyan. Oo. Tsaka yung panga. May leeg tsaka may eggs pa siya niyan. Kompleto ba yan? Oo, tsaka ako yung ilong ko dito, ganun. Yung ilong namin dito, ganun pa rin. Ganyan. Ngayon, mga Andre. Ano nga? Mga Andre. Grabe yung payat namin dati, no? Kasi isang lalaki lang kami dati. Ngayon, unlimited. Thank you, Beshi. Siya kasi ang nagturo sa akin kung paano sumubo ng maayos. Siya ang nag-train sa akin kung paano kumain mula tumbong hanggang ulo. Walang patawa. Happy birthday and we love you! Kaano tak? That's it. Thank you rin sa aming mga chef. Yung mga cookery natin. Na Rhea, kang Melmar, Ivy. Yan. Thank you so much sa mga nagluto. Hoy, napadire ha! Enjoy the food. Balik tan. Dapat kasi i-blade din siya. Hala ko yung. Ito baka the best galapang. Hindi ka kami. Small life. Nakaanin ka mag-satias? Friday ka ron? Kala ko naka-on yung tubig sa siya. Pinagkasas pa niya kahapon. Friday. Oo, nandito na sila. Bibig sa duwang ang bisita. Pala? Sir, kami lagi ko ba? Ba? Amag of drinks, amag of drinks. Where's the drinks? Pagkuha sa drinks. Soft drinks yan, pag-iwan soft drinks yan. Alam, nagpadudungan si Arjun sa gutom ba? Mana po may